Kaudam don marle tu pini isi birta ke menali tum han pachini pon ngakun alama gele tu han lo nili pini masa support CNC nili tum karbi la menmai bolongkom aji aropen aninkan bang kapaklang ipon wer ningkan sek alam sai isi do se labang so alam sai men lake bolongkom aji pining an bangke klang be plian lo bang so long cabang ge nuli phansi ladang nuli tum rolong pen nang pek pondit lo bang so puni li sinon klem pondit bom lo la sinon li tum jong si la bang so bolongkom aji alam sai along nang li tum me thang in pen kabir ti pon ik tang ason mung nang ki pidun ji phan jadi sik ik mek tang dolo plute prap chin pen ke lu phansi ni li pen nang li tum phan chuni pon lo pachini pon lo la non mati jong tiklu ni phai kre phong bong nang li tum nili WhatsApp number 7099540898 lo kami nang litum nang lu pondik me nang phong pachiru pon trik depo 7099540898 lah nang nili phone number iklo so WhatsApp number nang litum ahin ben kabir ti ponik tang som prap je pen nang lu ingot litum labang so alam sai long thaponik po si pini bangai sia porchen si berta ke mela lo labang so alam sai aphan litum jergiding pen ke hang ponik tang kelong tang an son mung bang ke non proofreading ponik bom lo penangan that iklo penangan tang ikai lo proofreading ponik ta asen itum hin pen tambe rap jim pen ke lo jim hasi pachini pon lo pini saing deng mangen nili hin pen eklem ponik la bang ke bolongkom aji methang alam sai lo la bang so proofreadings lang ponik bom lo lem ponik bom lo proofreading asai bang labang ke phonglokpet Lokimo sitami ada sangpi binai hipi lang itum hin pen kapak lang ponik ji sia Lokimo lama tame ini lihin pen si proofreading lang ponik bom lo asi lagi kan lo ini birta ke me nang itum pachini pon bang ke tang te kado ke pensi me do me thang me la pen ili YouTube channel Rbey mixes videos phan ang litum pan to say aprang hin kirung dunji phan channel ang subscribe don ik po pusi ning thelo pen like comment share pi ik po pusi ale to pan ning thepe pini arani keme pan si pini video bangkai ton pon kar